Bia Kamal ke Nur Online TV mi jirami judit ki mi jiram pai ben ki pai jiök gorejin be subscribe mi subscribe bi rinding content ba non ka katongnat be ken shukaji en raja ban lat ke jan gwa Läär ban linga jan gwa same rewi ka kinya shineri shup ko want ye ken shikalong ne iti shi jan no woken tɛth mis ne wakana lat ke wut mi lagok rewe dien kana sa to ka kristiani shine ŋuan shopata to shika tesnian bana sho ka le dana to kan gwasame ka changa ŋuan ka joka pai we shine ti ŋuan long shika jien lo chaga jogo te ke Jesus mu ben ke Jesus jabe ni ka jan gwasa joka me shine ro shiga chu jien no woken ketek mis ni gwasmenan en wini karamkel man kule lagok dien ke chala Pastor Paul Mackenzie jen ramkel Canadian shalke in News International Church chu ne chup ko ŋuan to chu yeken chu tesnian gwasan dan teken gatek misni ko korni ni tetot ke jen gwasa mo kane to chicken jien tekare wuj mishalke Shakola village kama green constituency alaken chicken wo en wini ko wo gatek misnu kana lat kalib kan ben yeshu chu ne toto chu yeken chu ga tesnian ko ken cha widian cha brainwash cha cherken cha ga ger jen go ko mo chu ken chu tesnian ngoma chine ŋuan chi lutin ka jen wa ko samo men chi to gene chala do ala panken cha nan gwa dan ba ko to tin kono ba ko tam cha gu jo ken awaman naka boss ko ken chi ga jien ete ke Jesus mo kana lip chigaman chalar ko chi Jesus chaben ke baben man chalar ke wuri chale Paul Mackenzie the jen pastor mete ka Good News International Church na me Läär me chalat police ten country wike Kenya ke chalat ba ka newspaper ken ke ten kon la garka eno rama me jenato bi Jesus ben chune ro shu ga jakel ka cha nyog ladba ke BBC wa chane di shop ka welkel ba re ne to cha ka nang re dual wal ka wa poinyen be je long logi ko dong dead mi je ko der to ka chit ko dong de tesnien ko kan water condition mi critical long ki men tegaten be je long na mo akel mi shalat police ni ka kuima na shalat e wana me to ka jen jelat me ka Friday jen talk ti totin re ro mitin wini kana robi ke Kenya ajen gwas wokan tin misne wokana lat na mo chwane shop ko ŋuan chu yeken chu tesne en gwama na mo akel mishalat o yene diala kontin te re lokusni kan gok te jega to lat ko to te kukan prophesy de ke te ŋuan lat ken ka ala rudian o bi yen tesnian ke bir mi jeg bo to karan chidan kula ngai ko ken awa shika wina chiken brain wash mulu no ken chiken wiri chiken yar chiken ger lo shiro na ngaje changti ker ka bana chi ngaje ti ngwa samo ko misha charu chaje ger goine ke chaitan chiro do ngaje jinga la nogni je chang mi jeg bo blaro gwa ka dere kulo gwade mu ke manang jire les chekatek mis ni mu wona liu ka jama e ko chi boss kan nak long tikan teng mis ni ka gor kan ŋuani shet ka power gor kan be kan power jek ka gor kan o kan daga te ka long ke ba live kan yeshu ba ko bi yeshu ben na me mi chiro da la chine yeshu ŋuan te tesni nan wala re wech ka Nairobi kwaje gor bi ala ne dial ko kien tin pal ka kuseru yen lot ten gor ka go kai ni ti chiro yen lot no biya te kamal